Tallinna vangla roheline maja. See elublokk on pannud kogu vanglateenistuse keerulisse olukorda. Nimelt on seal lühikese perioodi vältel toimunud 2 vägivaldset intsidenti. Enam teatud ja juba ka kohtust läbi käinud on Semi-Carlos Kolgi tapmine kambrikaaslase Marek Madisoo poolt. Vähem on aga teada, et 31. detsembril 2024. aastal aset leidnud juhtum, kus väga julmalt pekstakse oma kambris läbi narkokuritegude eest karistuskandev Andrei Ivtšenko. Seda nii hullult, et mees langeb kooma. Tüli tekkis neil tema enda sõnul telefoni kasutamise pinnalt ja teda selle eest mindi karistama 3. И как раз, когда я выходил, только начал выходить, у меня получил удар в левый глаз. Я сразу от неожиданности упал назад, ударился головой очень сильно и, так уже в помутненном состоянии. Я уже, я видел, понимал, и последнее, что я видел, на меня сели и начали душить меня. И, в общем, так, а потом очнулся я уже, когда у меня уже память начала проявляться, когда уже в больнице я уже очнулся на реабилитации. Andrei oli abitus olukorras kambris 14 tundi ennem, kui ta hospitaliseeriti. Tema seisukorda ei märganud loenduse käigus aga ka valvurid, kes iga tunni tagant peavad kambrit kontrollima. Andrei tegi lisaks oma kambris häält, kuid ei midagi. Valvurid sellele ei reageerinud. В коме я был 3 недели, а сначала меня вывели из комы, потом, когда сделали все обследование, установили, что у меня хематома мозга, и тогда меня ввели искусственную кому снова. Потом сделали операцию, это со слов уже врачей. И потом я не мог вернуться из комы. Они не понимали, что происходит. В общем, 3 недели я вот так вот и был. Потом через 3 недели я только смог вернуться из комы. И вот доктор, который меня оперировал, моей тете рассказывал, моя тетя приходила каждый день с моей мамой. Сидели возле моей кровати, молились. И вот доктор рассказывал, что если бы сразу меня привезли бы раньше, то вообще бы никаких проблем не было. Täna ta kannab endiselt karistust edasi selles samas osakonnas, kuid on jäänud sellest püsivad tervisekahjustused. Kriminaaluurimine selles osas veel käib ja süüdistusakti kellegile veel esitatud ei ole. Küll on aga oma menetluse läbi viinud Tallinna vangla. On esinenud probleemkohti nõuetekohase järelevalve täitmise osas. Selle tulemusena alustati Tallinna vanglas 4 ametniku suhtes distsiplinaarmenetlus, mis tänaseks on lõppenud ja selle vaates 2 ametnikku karistati distsiplinaarkorras. Aga kõik need rikkumised, vangla sisekord ei luba absoluutselt kõrvalistel isikutel kellegi kambrisse ehk eluruumi siseneda. Kodukorra järgi ei ole kinnipeetaval lubatud viibida võõras kambris, aga paraku seda tuleb ette nagu ka antud juhtumi puhul. Kui ametnikud seda näevad, siis me reageerime, kas hoiatame või selgitame, aga on ka tulnud ette, kus me ka viime läbi distsiplinaarmenetluse kinnipeetaval suhtes. Probleeme ei märgatud ka õhtuse kontrolli käigus ning iga tunni tagant toimuvatel ülevaatustel. Siin tulebki see vanglapoolne probleem välja, kus loenduse käigus ametnikud, 2 ametnikku, kes tegid loendust, ei suutnud tuvastada inimesel olevaid kehavigastusi. Nad küll märkasid neid, aga peamine probleem on see, et nad ei võtnud midagi selle teadmisega ette. Ja selles suhtes ka viidi läbi distsiplinaarmenetlus ja mõlemad inimest on karistatud distsiplinaarkorras. Lisaks ametnike karistamisele distsiplinaarkorras on välja vahetatud ka antud üksuse juht. Меня сейчас вообще очень большим количеством таблеток пичкают, и обезболивающих, и антидепрессантов, снотворные. Просто целый день меня пичкают. Я уже переживаю о почках, о печени, потому что одно сдерживается. Но самого лечения больше года уже, по факту, меня все равно мучает проблема. У меня вечером воздуха не хватает, я сплю плохо, голова болит, нога болит, я могу упасть, не могу сосредоточиться. Andrei ei ole kõige sellega rahul ja kindlasti ta näitab näpuga vangla suunas, et vangla on käitunud valesti, valvurid ei ole oma kohustusi täitnud. Prokuratuuril läheb süüdistuse esitamisega ründajate suhtes veel natukene aega. Akt peaks valmis saama juunikuuks, seetõttu saavad nad juhtumit kommenteerida mõne aja pärast.